wokwa na waja comment no every pam na yakenka kakra e dia ma wanche she awodo nya so na ma men se samanate na ye ni dwuma kakra e wo yanche she awodo so me pato de tenie ene matches awodo ni bi betimi abaso na okọ Italian Coppa Italia na say na esitie Juve wo bani Dinisi Calcio e wo game omo so ebo ana afi okọ DFB Pokal Cup enum Germany adeso Borussia Mönchengladbach wo bani St. Pauli e wo game ansana Kaiserslautern wo mo ene Hertha BSC enso atimi de ase de Borussia Dortmund ene Bayern Leverkusen na ebo na yaba benya RB Leipzig wo so no ene game team and din ade Magdeburg enso game wo so ebesia nti enkoma kakra ne afoko Spain wo so Copa del Rey no matches kakra enso aho team and din ade Obro wo mo ne Osasuna ebo afenso ya de se Numancia wo mo ene Mallorca na ebo afenya team and din enso ade Porto Golate wo mo ene Deportivo Alaves game racing di Ferro wo mo enso ne Huesca ebo na Guadalajara wo mo enso ene Quetta game no atimi ato 20 etefe enso bebo ne ntie no ya matis kakra edum ewo Spain anopa ye de kakra edi edamwo afi ukọ La Liga na nkasa Barcelona wo mo ene Atletico Madrid game na enum nwumene no nwotwe na sa game no enso eba so nkomane nie ansa na ya ba benya team and team edi Borussia Dortmund wo mo game na choke ma men ko England kwa na ukọ England AFC Peba fomo any Everton game bona ansa na ya ba benya Fulham wo mo enso any Manchester City and Newcastle wo mo ni Tottenham Hotspur and Everton we matches etotwa ana no pen ye de kakra edi Adam better ma men start from Barcelona game no me pato ene according to aye reporter Eba Barca etire ho wo me start Eric Garcia ho reporter men say come say Taniomo and no be start game e de Barcelona and the probable lineup etotwa no Juan Garcia goalkeeper no be start wo me Eric Garcia no me Pau Kobase wo me Gerard Martin na o me aye Andrew Bade wo me do Frankie de Jong afi pet the best start ne wo me Taniomo wo me Lamine Yamal for Robert Lewandowski and Rafinha when the players almost started at the Barcelona Bobokono against Atletico Madrid and Tikoma Kakwa na no peno make actually Ediamania better make up Vezo Abasisi na another me baba kato se Flamingo Bobokono there say womum ati aye niama matase niama nyina koye enso Ediamam na Copa Libertadores enom anankofo ne je no ada me kato se Rodi Dinero no ananya asem keto akwa na omni Palmares ana tese bo game na eniama ko ye de bom na Richard Heskins no so sa no ada yase Palmares for no wo mu jesi ana Flamingo supporters ne se wo mu si jesi no ana Chelsea ni pamie no ba kukura petrol ana ba kukura tade na wode atade na agu fom na je ye twa Pedro no e de agu su na kwabna wo matwa jade atum na minim sanka petrol ho e de kwabna petrol unya so jawia ye hwe petrol famu ejamu biemu se nkrofo eso munimo ana nipa mienu dia odira wona ode atade no egu ha ye twaja atum no kwabra no odi ka he first na mpato ese na nya se ebi o mase to the sense ebia o mafirimu nemom no eja ne so matade no na on se petrol asem ya na agi fom ba kope adi wom no abanta na no odina ka no ho ankasa no wono ne body ene na tade eja na tami ana de okura fi won ankasa wo hwie di agu mi kwabena wono na tese ye bimba mni ya nipa ba akokwa de oyi na tade ana tese o mo de property mu be won ma se eja na so na tade num atese dindindinti eno da kakitwe bi nkofo mo so mo se Palmares jesi no Flamingo supporters no enye nyame na fafia nkomu nyina heye eno aye reporter eba efi Bezola na no pe no ye de honsam kakra adi edamwo na 2003 ana tutosport pato omo ekowa kata omo ewo Italy adi ba se omo ye award na award no mo so mo de ma players omo mfie ne emro 21 years na your friend Golden Boy Award na sa Golden Boy Award na this season dia no ana sa 2025 dem pato akwadi ma brante ne dia di say edwe kwabna wonim say na me say da nya abotre ehwe awards ni mi ye pa na fi 2003 omo ye awards no satam na Ronaldo number 18 years ade no so ye de ma players omo 21 years wonim say besi na Ronaldo anya sa award ni bida the only award that met is Ronaldo Nsanka but I
Messi enso nya sa award no bi Messi awe ne ba kom na ko Portugal kame ase two players pe na nya bi abranta de din ade Renato Sanchez ana face of Felix omo pe na nya sa award we bi da na Cristiano Ronaldo pato to sport o ma award omo de aba ya fa no golden boy no sa award de Ronaldo enya bi eno ada akwadema do say dwe na onum player de ma PSG abranta na kasa say in fact nani adie pa esansa award way award ama nani adie pa na in fact or the abasuboard na demand team afeni team president Nasser Al-Khelaifi ana otes nipa ba ko behind the scenes one no ye aduma ni nyina beta man for se den no openya ni dey Luis Campos was say aduma no open na ye in fact aboye pa what the asida edi man teammate say wo maboa man wetimenya award bi say na ni nyina ayade atimi aboa ama ye footballer wutimi sampa obo homodi ye pa edum to say bien koma abante na de tuta anena no pe no ye pleche kakra adem ama oye pa na ye nto so na ye nko Bayern na min kodi koma kakra Nicolas Jackson Bayern player na out Bayern say ebia next season in the next summer wo mani abante na beto so na say ebia on beto Nicolas Jackson kwa na reporter men say kai say yesi Bayern first say asa ye ka say dia abante ni inclusion any contributions away no wo mani juye pa ya dia wo mu firi Jackson adwuma no ye dia mom no say Jackson beto so akwa the end of the season ho ano metimi asase abante ye no ma so me ma abante quarter the season wo ma na tena Bayern na say bia wo be jana mana ko club foforo eno ye Nicolas Jackson reporter e fa abante na katem adi eba e wo dwuma de so na ye di Jackson on ko kakra de ni atiasia bibre ma na sa enti ma menko AFCON ente na ba start on the 21st of December we are na tasa dia no and so starting to mo de ja ayi bronya ye bebe di ni ade de utimi se buroko no born na de ja wo mo born na ni ade beta kwa na wonim say Nigeria ani Egypt asisa yonkofa kansie na ani on the 14th of December ya na omo bossa game no mo de che omo bobre sene be anka omo nyina ekọ AFCON ya niam nso atimi akoye e de ama ye nuanem Nigeria for ana afe Egypt for na Nigeria for de omo ne Ghana I was swap deal answer yes Ghana for no omo ka say omo kwa AFCON we no World Cup ne omo nkobi enti kwa na World Cup no omo nko ana omo ka tell say so omo nso kwa AFCON na ye ntimi ma AFCON ni biti no utimi say ye nuanem de we say we afa ne de na we afa ne de enti edu say kwa World Cup na support ni nyina ya omo Naija ne Ghana enti we say AFCON no Ghana no omo Naija ana tell ye body ahimsa ano ye reporter eba na wonim say port to say kwa AFCON we no coaches bi o ya pamo omo okwa Tanzania openya ni din Eddie Hamid Suleiman Mpato Suleiman ya pamo no na Tanzania head coach Avram Grant Zambia Fortress on team for monko afro openya ni dia Michel Ness wano so wa Zimbabwe o mapamo no okwa Angola ho ana Pedro Gonçalves wano so o mapamo pay no ana fe Mark Brice enso awo Cameroon Mpato Mark dia nano dia na eja Mark kwan enti wey Mpato amaya o magije ijomu coaches kwan na emom no okwa Cameroon dia womum enso aye adwuma ne ye kama na Cameroon Fortress womu coach de nto mo pamo no niema bebre kwabena womu se gwan de je so omu pamo omu coach ne yese open no ya so bidate since ya appoint no niema yese manenye no eno na tembia oye enti womu se repeated incidents since his appointment womu se disrespectful and after insubordinate behavior towards FECAFOOT leaders no after refusing to attend key meeting and don't every meeting as open katom sonko and after holding press conference and announcing squad without authorization yes or no by squad there or no funny team sheet not as our prepare the squad no would you tomorrow 1 year tomorrow no about announce after so must violating the federation and marketing federation's marketing sponsorship procedure yes or no oni mnaso dia omasi senenya no no poor administrative coordination and after delay in squad list and kwabna yes or the report to bounce all her report no win the team winning night as a report no as in Serium Sam and almost say adia bako pa home pa say ignoring the official appointed officials or more appointed to the national
team no kwabra omuzo no omuo bia omuze de ha omo kwampo ya say sa points no ma ye na omuo no owia no no ankasa ko external no akwa bi de abahem na chese na set mo no ma ye adwuma ana fe omuze de ko omo kwa ya avoiding press duties and ya say wo free players na so anu aka to say etofo so onye kama masa musika mu andia over babudi we say ono suso chegu niamam ana om cheso omanya pam no na udim je dia ne sake ne bai se na ayi omo to abawo nti etofo nya no say it's all right when na cheso okutia am nti kwabna omo pam opin no but I swear Ghana the AFCON no yantiman ko bi na ye player ba ko a ensem won ho pa I branch ni din de Antoine Semenyo na Semenyo sisi no yase battle na be between Liverpool na Man City bobo no but reporter men say ka yes City de yes ade so major players kwan ansa no metimi ato Antoine Semenyo metimi ato Antoine Semenyo enti reporter free Manchester City akache ade eba Liverpool say so munya Antoine Semenyo kra ade so mo ko Atalanta na omokofa Ederson ade ne ba enti two players na yes Liverpool for so epe Madrid the fortress Abrantani de Franco Max Antoine since all join team na niam nyina koye de metim no 9 matches Abrantana started them Real Madrid no Madrid awin some matches ni nyina ade ba ko mo kan say o matrasa Abrantana matches awabo ene nia wambo amfama Madrid no ma hu say Abrantana bo game ade ma Real Madrid akwabna Madrid de niam koye ade man matches Franco Max Antoine amobi na mwem aniam yeden ade ma Madrid bobo ko no reporter Ebenti Madrid fortress players so mu team no niam koye ade mo no mu ba ko Franco Max Antoine Madrid for Sanchez womunya met for the next season na yeso masase din komo na Manchester United na no da baka cho say womuko Abranta ni din de kismet ho yase Madrid for ko ho ana for Crystal Palace our Adam Wharton womucha womunya Adam Wharton our Madrid nso a enema be kama ade amamo Kobe Menu reporter men say ka say January Manchester United any Abranta be transfer no for me decide say be alone do no be jama Abranta na question say Salo na Abranta na person ko na eguso ekonko wa no ye reporter etotwa e odwumadie so afọ mo tese Manolo Gate so ebi ono de ende enkonko ye the next January ebi next summer ono be decide sansa na say Manolo Gate nya de so wenya kwenya ebo game di ma Madrid Joseph Zaxi so de omo tese so ombe ton no kra ukọ Italian Serie A na ene ye clubs no omayi omuti enso ho ene ye reporter eba e odwumadie so na FIFA e the confirmation de aba yasi wakache club bia say player bia oko AFCON ni bi no is on the 15th of December so muja player na man come and the player bia betima tena ni team atu on the 15th of December na fe wetima question say on the 21st and essence Manchester United ade no mo pay ni essence na yasi wo mo tweleted yakoma FIFA akatom say on the 8th na players na ekomo na setum no and come say Brantani team ade tadim biomo de ene there's a mad than come so ma amomadu on the 15th kwabna say ya grante e de amobia na after hun komo ya ana Cameroon fortress so ma pomu omu quota so munya quota fufuro no be aduma no e de mom eno ye in the person of David Pago na aba kwabna e de Pago ba na oba be ye ne Salasina otese Andrew Onana wo hia no ana afenso eja Abubakar Vincent Abubakar wo hia mo squad nimti 28 man squad no de ba ajabu nka ho ana Andrew Onana enso enkampato ene ye de ene opanya ni de David Pagu so e de abati kwabra lineup na eda ana se call up na eda script no so no quote nso de otimi se kama pa obeba aduma na win the first comment but muntie openi ya point na ana ye de microphone se nsa hello ana obi address so hello was I am a child of a military man and he was paid the governor. So just have na so jabai. I know was it what the Cameroon has said to do. Also, I tell change now. Who say a team no discipline him or no about disciplinary or about Cabra or discipline bia and in Pato Pago no who and no said Pago swampa a Jumano discipline man or by here Jumano de Abobo. Not mean to be crowd up.
say player ya bo boy wie kwabna adne a wo say mentally unye stable hey na ye wade na 3 goals pa ya de ma Barcelona fo na players unye stable na ne say 6 goals no training nyina no say vati ni nyina de anka ne am say coach na nkasa kranka say na nko no kran so etifio ayi say captain say eja okodi record na de wa Barcelona fo ni si ye ne amanfo ka no nsem na dwere nnamu fan ayeso ha na yense ohupo kronfo na ni timbom o nam ha o se bibi o kra na ho tete mpato roda na rawo no na rawo se in fact since omulusu to Chelsea no on sound well kra ni pedia mu nya ne final na dwere mu nya ne fan ti yase nwa ene nwa ti na one ne agent ne twele tede koma Barcelona fo se wasoma anka wo munja no ma na bre kakra no nkodwe ne ho kakra no samra ba ka no yase Barcelona fa ka tensa ampa omu hwe ni dia o problem mentally on stable enti omaja no nkotena fie na on the no ho kakra se o feel very sound na fe waba no waba be sia kan dia ma Barcelona enti bato Barca ma captain no eno ya reporter eba one reporter enso kasa se ene nani ade pass Atletico Madrid game no wo mu ekwa kobo wo the Spotify Camden ama ne nyina timi akoye e dia ma say sa match say no omunya the opportunity na chase full stadium wo mu sia kan say timi boye pa entim anu ye dia papa no e di eba e wo dwuma die so na ye bisa say Hans Flick oyo okay na ano so Hans Flick dia na no kwasi adakra say na Hans Flick odi ni twa breakfast no Hans Flick ni ade pantem Hans Flick di oni problem bi enti no nya de say supporters no enya problem bi anso e ho no e reporter men say kana ya say this month ya Barcelona so munya the next stage of license ebetima bo Barcelona amani pa 62,000 etima akwa ko ho matches na ya say efi ne ya kono wo mani city council for no be kwa kwedi nkomo na fe so sa license na ya friend 1C no matimanya na omunya 1C license na kwabna yasi na be bo mamba Barcelona stadium no matima biebiem na fans so etimi aba eno ye de free Barca katem adi aba mano no ya nso kasa na owo kasa ona omu goalkeeper ni tin adi Jonas Obik na ye bisansa branches isi no yasi wo mano no ya wo ye fitim na Obik betuma adwuma na no so in fact abrante no good na ni shape ni development ni nema ye kama enya wanwa se oni ho abrante no ebe betimi aba se na nine na wo mani severe mu nyina di nkomo anse wo se wo mu goalkeepers no mu bobo ho ento ogide se abrante no betimi aba ye adwuma na wo se ha weekend ye nyame anim ne kwan a wo gina infinfin players intem efa so bobo edi se boso to ese no wo ye striker wo si so woni striker bia ye kan say woni go say bia dodo no ni o mesia bet how we can dey kwabna say a deadly striker at in fact ne saso dey one say da ni obi answer da ensa also or ye killer in front at as a bo bia beto how we can ebe hwe ye adwuma ni nyina kama John Mikel obi akasa afa Chelsea midfield no ho Enzo Hanafe Moses Casado beta one player can one sempa no aya branted din adi regimes na o tell say Enzo Maresca time o say so adi regimes ebo midfield no amount for criticize ya say na right back dey osi dem man ko bom fifisa papa e team yo behu ya na but na afa amateur sem fifi say Moses Casado kura ni ho atese na no do di record say regimes etimi ya adwuma na massa eno tell say openya ni dey Enzo Maresca wanya system a ebo Chelsea atese ebo ma branted dey regimes etimi ya adwuma na ye kama edema Chelsea I don't know Enzo Fernandez Enzo Chelsea Enzo Maresca dey sisi no wanya Chelsea identity ni clear and sisi Chelsea players in Japan na so a wo mun sada any problem bia enom ayan koma kakwa so a Enzo Fernandez nso no ade tudwa kwabna the attention Gerard Piqué asian kamo bi anta say Ronaldo no or a complete player in everything was in football or no a football machine na also any Ronaldo boy and we say a complicated so only Ronaldo bebo kwabna was it in every part of the body kwabro timi de say ni na benkum ya adwuma ni fan ya adwuma anafe attack na ya adwuma penalty ya adwuma fake is ya adwuma power speed was it absolutely everything ana Cristiano Ronaldo went to know mo kasa na matu chep the amade legendary goat nti anom ayan koma Gerard Piqué the eba we the Barca for masuma nyamna mkoka kwabna mediasia nti ebrene ya odia Piqué ba that's it Barca legend no the onim no wa kan wo ha no say okay
And on the base of problem be. Maybe I know. So no Kobasa for any you. All right. You judge me, 4.5 Tuesday edition.